Sajua jail da bandi ahum sikhibagi thodok Imphal East ki DC na luchingba inquiry committee amana thizil lagani. Manipur da halum park ani sana na Bharat Sarkar na yaba pirakle haina Industry Minister Govindas Kothawzon na phongdoragli. Amadi World Best Feeding Week thom ngasidagi Manipur gi mafam kaya da hokre. Kurumjari ISTV ki pau miyang tabiru sing taram loksari. Hoji pau shadon pizari. Haukiba July kuntrada Sajua jail manung da thokiba thodokta bandi ahum leikidabagi thodok Imphal East ki DC na lusingba committee amana inquiry tawduna thamagi manung da report pikhalakna khangan khre hari. Ngasi all secretariat laiba home minister ga office chamber da pangthok pau gi mifam mabada deputy chief minister ga khangamna thodok adu lawak thibini jail authority ki makita sobelerem labadi akan action lokhatkani. Listening Taraga Marigi January Kunganitoida Judicial Magistrate Sandilna Foreigners Act ki Makara Saudi Masa ani asi phadok piki makoyani phadoki matam lorba matung deport tobina na kharpadagi Home Department listening Taraga Marigi April gi anida Joint Secretary Ministry of Home Affairs ta aiba charol thaki adubu ngasi phawba pakum laktri hana kakhangam na makata ki Saudi Arabian nationally claim to ani se masi External Affairs Ministry ga coordinator ga mo ka coordinator ga mo request matuina mo se Saudi Arabian lebak ta che ma thar kanda kan to no report to na ba mo hajar pa do tuina ko forward to ire adu hojik phau da mo gi reply to lakte thang million jauga adu hari Saudi Arabian national ani se mo si Mako Arabian gilon o India gilon hai tare local languages ka mako interact to tamningi mara madana ko se ko lemin na jage hada ko ar mako da irak palai hai ko ad na mako se lemin han ba with effect 23/7/2016 da mako se lemin na ya ki bhatare Lamdam masagi pathok sing atopatagi quality lay hai bakhangwadagi Bharat Sarkar na Helum Park ani lamdam masida sangbat anaba ya pirakle haina Industry Minister Govindas Kothawzon na haikre Helum Promotion Council Manipur sinduna Manipur Press Club ta taratre Subha State Helum degi thorom yawba lakpada minister na wakamasi ISTV News da phone dorkibni masigi thorom da Commerce and Industry gi Director B John Laltin Kumar yaw na Helum Cluster gi niwe kya sarwyaki Minister Govindas na makhata na phone dorkibda Lamdam masagi Helum gi pothok ki demand asi yam hengelakle Helum gi pothok pothok iba kangmon su demand sing asi piba ngamna na hona minase haki customer sina pak madoba aku kita di sini amal ngere asina tapawagi monti sika sana ba aku masina sarwa kam isu bayaba kadiki tunga bayaba kaya ama koi diversify ko ba pada kaya mo ko mana ba kana ona dari mana ini kaja mata kaki after 2 years aku handle sina atuk ba aku economy ki growth ka matil ba bulan mane ko sigi aina kaja ba madari mana World Best Feeding Week thorom ngasdagi Manipur gi mafum kaya da hokre papung aba thorom Social Welfare Department sin na Imphal gi GM Hall da pangthoki thorom da Social Welfare Minister AK Mirabai Manipur State Commission for Women gi Chairperson Dr. K Sobita Social Welfare Principal Secretary K Moses Alain maru news ngona saryaki thorom mari lena Minister AK Mirabai na magi khomlang pithak tabana mama masa gi nungsinaba hantahan bakakta natana mama amadi masa animakta lainatina sandokna nabigi maram ama oheli sajen minipisina masa gi haksangi phibam kai kegini haina khanbadagi natraga thabuk sinbadagi masa singda khomlang pithak tabagi chanabi ama lakpasi aphabanate batamamada thabuk chuba sakhiba mama gi marakta kominba chatpagi chanabi ama lerambadu hojikti mangkhre sanabi ase amu hingahan ba mathautai masa singda khomlang pithakna khushem gi sangom leibada ariyamada sel mahan badana tana masi uba chinjak su phanghan mangam de haiki Kumri Suba Maliam gi mama gi khomlang pithak pachayol thorom Breastfeeding Promotion Alliance of Manipur amasung macha leimena sinduna Imphal gi lamyan masangen haukre otopigi thorom da Social Welfare Minister AK Mirabai Alliance ki President Ais Ibem Hal Advisor Chorjit Pipam gi President Case Ibosoba IMA gi President Tes Bimo Masali nagi Sagol Sem Saju Chanu Su Saryaki
Minister Mirabaina apupa khunai ama sangatpada nupi obisinga thawang chawi sakolakpa amasung hololiba awan basida mamana masabu sei ani phaubadi tangai phadana khomlang ilamba duna sidi awan bayam lere sei ani phauba mama gi khomlang thakpa phangba angang sada kunthra ga manga dagina ni phu khaktana phangli mama gi khomlang na angang de piriba kana basing alliance na ni pumting na khangana na bhona si haki koina pokliba angang dagina puklaklaba haubada karamba makhangi treatment tawgadage haibasi mapa hoibagi kutta lete mama hoibagi kutta le loinana leiriba sauraba thurang loriba mama hoibi aikoina aikoigi hoiba pukningi hoiba amadi isagi hoiba kathokpa kaya singase tungoinaba taragadi male masideida aikoi kari hoirakpa yabage haibase masimasu koina ngasidi manna khandabagi matam ama hoirakpa Social Welfare Department hek pokpada ngari bangang dagi hauraga ahal warba miwai phawbagi yai pathorang kaya pakali haina department sigi commissioner Moses Salaina phongdokre DIPR ne sindra paringna ina sathari ba pawgi mifamda commissioner na makatana state asida anganwadi amadi mini anganwadi center lising taramathoi samanga hena leire Central All Age Pension Scheme gi makada miwai lising humpuguni pangi mathakta pension piri mapuri bale kidrabi Lising mari satrok humpuga mathoi disable lising amaga chohum kundamanga da su pension piri state ko ne so ahal lising ni futor klom da pension piri department sana anupi angang halaman singi tuan scheme kaya mai pak na pakat li haki pawgim phamadu da commissioner Elnabikishore deputy director ICDS Nimthinglang deputy director women program Binobala su sawyaki it depends on the full report that comes up from below. But if we can but nevertheless, we can recheck it. The system is that name of my house is the Makhali Mother Kavi. Report my we normally get. Sometimes I personally go and visit a place and I say, I'm satisfied, I'm not satisfied. But that also comes. The Ashimba normally it comes up from below. How that has come out and how we are able to see Manipur Sports Hena Sakot Hanan Wano go Tausil Masung Mieng Sema Matau Tari Hena European Sports Department gi Commissioner Ais Dilipna DIPR the Pangtoki Permission Unaba the Pondokre Pawni Phamada Joint Director L Zaintukmar KS Pramoda Deputy Director L Nivedita Susawyaki Dilipna Makatana Manipur si powerhouse ni Hana Mithol Phangabasu Atopa state singsu mapangan kan khalakpadagi aikoigi leiba phida sidigi khara wangkhan hanana ba hona mathau tari sports kamari lenba infrastructure sing hangan bigi tangai phadaba leibana district kudimakta sports complex amam thamnaba sangat sagapigi thabak kan changshili khara de thuma matamda sangargani sai asidagi center na pakaliba Khelo India National Program for Development of Sports ki makhada tuan mathagi competition pangthokpa talent sing khandokpa infrastructure sing sangat bigi thabak pakalagani haiki project kendal to na kodna men ko to na ko kona replace to in adagi apni singu na le ko je ko padaki bas hal ko ko yapsi mani dushla ko matanga equipments be revenue ya ko ni madu ya ma ko provisioning ke ko na Manipur gi school college amadi institution sing asida mahiru sing amadi mama mapa oiba sing na thazawa thamba mahiru sing ohenbara school college amadi institution sing adugi head amadi oza sing thodang shawi hana education minister Dr. K.S. Ratan Kumar haikre Directorate of University and Higher Education Government of Manipur amadi DM College of Commerce tapun sinra pangthokpa motivation and the leadership technique for government college teachers high benefit humni chupna sathagadaba workshop hodopgi tharamda waphamasi mahana phondokibani hotel grande da pangthokpa workshop hodopgi tharamda high and technical education commissioner Vinit Joshi University and Higher Education Commissioner C. Arthur Yauna Tongan New Kiana Saryaki Minister Ratan Kumar Makatana Haikivada class 12 pass Toruba Matunda DM College da Mahiru Singh Ming Chandana Mahona Rivasigumna College Ataina Su Mahiru Singh Ming Chandana Mahona Nimbagi Thapadu Johan Batai for the Haki problem bapa koi mang da tare challenges ka koi mang da lere masi kamai address taw da ge sim masi punna akoi hona mena ba ma changi not only the government leiriba koi gi leiriba stakeholders ha ga tare masi gi lona mak akoi principals sing kang the headmasters kang the oza sing kang the lona mak akoi gi bureaucrat officers sing lona mak koi lo involved to mena ba ma changi
Commissioner Vinit Joshina Mahiru Singh Takpi Tambiri Waza Singhi Oiba workshop Pangtok Sina Paba Mahiru Putok Naram Horabada Sobo Mateng Oergani Haiki Manipur Nepal Singh Kundari Mopam Singda Nepali Lalhoba Group United Gurkha People's Front Kobama Thorak Labra Haina UCM na Pongdo Kibo Wapam gi Matangda United Gurkha Committee Manipur Sengdok Warol Pirakpada Liangmai Naga Council Thamnanaba Yelhomi gi Oiba Context Pongdorak Libo Wapam Sigi Matangda Amuk UCM Wapam Kaya Pongdokre Hiramasigamari Lenanangasi UCM ga Office Tau Unabamada UCM ga President Johnson Elangbam na Makata na Pongdo Kibada UCM na Hakibo Wapam Madu Nepali na Namna Kundaba Sapamena Kangla Tongbi Kalapahana Wapam Singi United Gurkha People Front Haina Thaba Wai Singh Paklang Singda Amadi Wal Singda Lady Haina Wapam Bigimiam na Pirakibo report nani Hauzik Su Adumak Thaduna Lady Haiduna UGCM na UGPF Haibala Look Asi Late Haina Sengdor Pigi Mahuta Yeromigi Oiba Wapam da Pushilatuna Makoibu Native people will be wapam Pushalapasi Yaninde Nepal Singasi Lising Sawapan Kunda Manipur the Chalakuna Lera Kimani Haibu Wapam Achumba Warasu Matamdugi British Langaki Makada Living Togi Council Makada Leva Foreign Barnena Makoibu Foreigner Ama Wena Pushalak Pasasan Sing Yauna Text Lorumi Haibu Wapam Pondologuna Lising Masamapan Nifutareta Bharat Naninka Tam Levamatunda Manipur Namarundom Lepsabaleba Ama Urabatamda Manipur Naturalization Act Lising Masamapan Nifutareki Makada Mitopna Citizenship Obigi Certificate Manipur State Council Pirami Matawadu Dining to Buddhasandra Nepali Lising Marom X Makada Certificate Piramani Manipur na India Tin Krimatung Foreigner Permit Act Lising Masamapan Yankani Pangi Matungina Nepal Singasi Foreigner Lista Yahoo Dobodagi Lamdom Sida Changba Athingba Leitabana Angat Pomong the Junction Kai Adubu Makata Namuk Lising Masamapan Humudagani Panda Hanagi Foreigner Act Lising Masamapan Nifugani Pangi Makada Nepal Lising Foreigner Obigi Lista Yahoo Lakpani Lising Masamapan Nifugani Pangi Matung the Lakpa Nepal Lising Foreigner Nakani Haraduna Wapam Singasi Tangai Padana UCM na United Gurkha Committee Mapam da Sengdok Taba Yadaduna Sengdokani Nepal Sing na Manipur gining Thosing na Piramba Citizenship ki Certificate Sing Paiduna Manipur Citizen Ama Oi Haibudi Chumi Adu Manipur Si Yellomi Nataba News na Makwigi Thak Ama Sengat na Bahot na Badi Yellomi Singa Yasin na Maong Kaya Tawusi Tawigano Madui Mayukta UCM na Matam Chupudat Layin Habu Wapam Sing Pongdoki Lep ki banata ga Makoibu Hunduna Ngang Badu Wapam Kasu Laite Akoina Thamsigi Wapam Dudi Akoi Manipur dasu tongan ba koina Manipur gi origin nataba native people su nataba look akogi furuk mayam amagi marakta su tongan ba magi political aspiration sing sagalakpa ari Manipur manung da sugun ba mayam sing ase thugla gadi madu lamdam sigi apun bagi saktam da kairpo obe yai haiba madu gi context tu dei du da akoina thamjigi ba wafam amada hajiki koi akoina thami wafam du gi akoi onna bata tongan context amada amu akogi thamgi wafam du pusalapani na tangai padana akoina hajiki wafam ji sendok chabani Ana layang wada kudung sadaba kana lajdabu singbu miwebegi minung sigalona lem na layang liba Janims Hospital ki Director Dr. Deven Laistrom Boykai kumna botuna harau tayam na opegi thorom ama isam na sinduna Manipur Press Club tapang tokre thoromatu de isam gi Chief Advisor ke Madhumangol BB Sharma Editors Guild Manipur ki President MOB Anna MLA Oramba Dokuma Hockey Sanga Express ki Editor Kogendra Komdram Manipur Mail ki Editor Ningthau Khongjam Sanatomba Isham ki President N Rajendra Saruyaki ISTV News ki Editor Insip Rajendra Ningomana Director Divyana Miyoiba Khunai ki Marakta Top na Lowriba Thodanga se Singtharaduna Janims na Local Riba Kangona si Atay Atopa na Layang Sing Amata Udri Kana Lajadra Sel Thungi Awawa Mayuk Nariba Anaba Sing da Lem na Layang Riba Haibasi Kathopa Amadi Minung si Yaudribadi Ngamloi Haiki Hospital sing asidista aina asumba Janims da Director Dr. Deven Lamsi Mathara lakal diba ana line ki kangon makhal ase akoi kunsi da atu ki thata masi Rims Hospital wagera na dagna ate hospital Common District Hospital Mansley Lona Private Hospital Mansley asim hospital sing asidista hoji ekun tar thinel karimo Doctor Singa ana to sakti harni miti nitisna line miti hada ki asumata to watu matan da akun kinal si doctor the patient ki marda yantina khana ba phuna chaina ba ari ana asunsi jira ba kansa ma lura ba kanthunda line ni ba doctor kausal ba doctor Singa na ida ba adu ba
ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯆꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯂꯥꯛꯂꯕꯅꯤ Director Debiana Japanese encephalitis nai nade khangdoknaba test tawbi khudong saba janims ta phangani adubu laina asi narba singe layang na hidak langthakte leitri kidney amasung neurosurgery yanoba khulai kaya longnana ba thorang tawbi haiki number 1 point ni hoje Manipur sida Manipur kai ana amaga hoga nusinada ba singing na tabida nusinada ba Hindu ba Musliman na nusinada ba sari jati khayna ba masih popular hai na sari jati Hindu Muslim singing kami ulna masih na agadi formutar ni dapat sagi ni dapat cari aduna masih pilih segi nanti masih politik nanti Manipur da Rajniti dol kayana Rajniti tongpham amagum na leraklaba Imphal Ziri lambi asi BRO na sahi yangkhairom sangna simlak pasidang asi phawa mapung phana lotion mangamdri lambi asi ga yamba mafam kaya semba losilaknabusu hojik lambi asi gi makru manakta kilometer mangarom irang awang khun amadi khongsangi mafam singna punna kilometer kunga mangarom ka hena phibam thina soksin badagi lambi asi da chatliba mal puba gari amadi passenger puba gari singna chawna khudong sadwa mayoknari lambi fatab number moduna July thada accident thokpada mioi ama sikiba amadi mioi manga hena so pan nangda yaukre lambi fatab asigi matangda driver amna penda wafam kaya thamlakni adagi akhoi irang langkhapadagina noni tokbul bang manung sida lambi phatriba mayam railway na moi lambi je laichak si indhara aga khotok pido mayam so leiri akhoi masidai da leiriba maku gi lambe mati asi mamang ngai da akhoi ahamba som mai da lakwa matamda akhoi sarkar na imphal dei nung pusilaga semba adungi pinganda matam khargi da mangta oina sembi raga di khal thuna tobiraga di masi lambi je yamna nungai Manipur Drivers Welfare Association ki Secretary Mutum Tomana Phongdorpada BRO na paiba thabak ni haiduna Manipur Sarkar na tumina leithokpa si pende hojik leiriba phattaba lambi gi saruk asiri sekmai turienda leiriba nung lengoi platform gi lambi hena phare atuba matamda Sarkar na miyang sangbiu haiki kugi lambi je nusa highway 37 ji masi atuba matamda Manipur government na yengani plus amana kugi BRO na pai haiduna jo thoksaro tawragadi lambi je chum leigaba akogi Manipur lei people mayam ji gari ni pusalaga chaba ngakani VIP kanu bawo chari ne nata adu gadi masi Manipur Sarkar na atuba matamda sigi mate kharaja mi changani semani adu masi akona khakpuri BRO je matam chang paira ne hi BRO na silami single nung sembu ude ba ko ayo mona semi mona pai haiduna Manipur state government na yeng lei thogadi akogi khudong chi wai do adu ki mati o ni masi atuba matam semani plus amana level amata su ude silami ji ko level amta ude level ani khak la ga ta nung ani khak thadara mu sakhi ude la chibu kamana highway ne highway ju sumai tong na ba akogi kai je mi gi se mangga highway ju sumai le gong na ba sibu highway ne sibu sumai kwali ne na phai mana makha tana phungdorpada lambi asida chatliba gari sing asibu ngak senanaba gidamakta thamliba checkpost singda gari singdagi namduna sel khaiba amadi kihan khanamagi thabak chathabiganu hana checkpost masing hantahanaba home minister yauna khana kharba matungda checkpost sing masing hantarubasu hojikti hanadagi hena checkpost masing hangalakle driver sing ngakpi senbibagi mahutta ona tenaba mawngda checkpost kharana thabak chatharakpa asi pende haki puthok bunate state se leiba uniform checkpost jera civil law boyga sida pusalai pot kudum so ko le sami nari ne sida tax ma yam ba di ko Manipuri people de kwani hinga no plus amana ko school kangbu na gari je accident to wa na chagana gari puthe le ba kana driver ha won pi ba pho ba chai ba dhap to ba ma si ma to pi ma si to ga di matung da mo na to ga di madu ko chap chana madu mathak yaw ga wari chana ga ne ba madu to bi no simma ga apil to je Thama sung nasatha kadaba thoba sung ening sing tha ngasi kasapata leiba BJP ki office ta hodokre BJYM Manipur national pangthokiba thoromaduda BJYM ki president P Somorjit Mahila Morcha ki president Sumati Bala Kisan Morcha ki president Tesh Navakumar state ki joint secretary and members Hanage MLA Samuel Jandai na sung miyo kya saruyaki president Somorjit na athoba sung ening sing tha si lising samapun budra tarit gi leptana lebasna party asna pangtok tuna lakli mahana makata na haikibada tha ama chupna chathagadaba thoromasigi manung channa laliba tang marida Rio Olympic mari lenana miyam gi oiba lamjela masu pangtok kadori makata na painting lebak ni sei changdam naba
amadi atai competition symposium chingba yauna pangthokani haiki Irebak inat chanura lena senol ichal gi 38 suba mapok numit ngasi kongba nong thombam lekai da leba Panthoibi community hall pangthokre Toromatu de Isal gi president Ibemcha All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Secretary General T.S. Ramani Amkel gi president T.S. Saki Permission ya pun nupi lup ki president Momon Lai Mayau na tai association kaya gi lusing bising saruk yaki Ichal gi president Ibemcha na ichal na huzik nupi khunai gi amadi Manipur khunai gi thabak kaya tawduna lakli sakana pukchel siang na yelhomi kananaba bill adubasu pass to biu haina phungdoki Actually, the Pumba Matamda, Asugum Lava, Hani Yanakraba, Adugum Lava, Bilising a do Edmond from Matamda, Iram Damsi, Lucian Bulusan, Bissing as an Alam Damsi, Kambira Kanda, Madu, Chap Java Money, Apamba, Dumbadis and whatever done, looking with the past of them that isn't in my Kayaki, Lamdasiki Miam Amadi Lucian Bissing from the Tamjagi. Handak sahidagi disabled singda pension piwa haurgani haina specially able person from Manipur gi charolaman hari sewolosna makhatana masa gi Aadhaar card disability certificate pai the disabled sing sui sai sagi saktak che madi photo masig office ta pirak na bakhangalagli akupa marol office matam dala laga khangba yagni hari je pau gi maratana bega matang lominas India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupamarol loktak industrial state takiel the contact of you Upon Upine Center Sinja Manipur ki Quality Chauba case price oriba 6 state level transformation challenge 2016 Paktuk Sergani August preliminary round November 3 final round loin grand final November 22 the competition asi thaung gi manung da masagi rumba henba madi wat pamyo singna masagi normal weight thamduna chung final chaba changdam bani saruk yabiu first positions 1 lakh second position 40,000 third position 20,000 fourth position 10,000 fifth position 5,000 Pain relief ointment, Kwang Naba, Ok Sikpa, Tang Sikpa, Puna Blessing with a Sinavayarba, Lipsa, Puna Putuk Saba, Oza. Bukan peram nokceri, hojik makata apa ukara ke pizari. Yellow mi kanana ba ano bill draft tawbul loslak lehana deputy chief minister ke khangam na phong dokai. Mahak office member pang to ki pau gi mi phon ma mahak na makata raduna. Handak nong assembly bill asi Manipur gi mipum kudimak yanaga da mong da yam section na Supreme Court ki senior lawyer sing pana da draft tori draft asi yaro patangka yorok pagaloi na ngasi si minister gi secretariat mipam ama pangthok to na khanar gani haki Institute of Bioresources and Sustainable Development tayal pana sundro mamang thag gi tarik taraga mitwedi hauduna sa tarakiba entrepreneurship development program on bamboo for employment generation gi thorom na solution kre IBSD campus tayal pata pangtuk evolution magi thorom aduda social welfare minister AK Mirabai amadi institute asi director professor Dinabandhu Sahuna athu mitung sing oina yaki thorom mari lenana training program aduda yaki bamio sing na certificate piduna poning tawaki CBS oina yaki minister AK Mirabai na government na pan kaya thadra basu thabak tawdar bamio sing na thamu sengdrabadi karaba mata phangloi lamdam sigi oiba ikoi pothok sing mapal dagi lakliba expert sing dagi ahenba design tamduna matam ga chanaba mong da semdok sadok laga puthok labadi ahenba sentum tan mangam gani haki matam laiba mayam chindegi matam ki short training oiro long training oiro yaw challe haraga aikoina ikoi oiba posing je makhata na ikoi continue dawduna lamdam sigi pothok chathok mayam ama yegalan ba maduna economy da save dawre haraga aikoina ikoi oiba isagi pothok singsina hingjabada ikoi isa isabu wipan tamjaba ikoi mase lemna jaba ama oiba ngamba Saya segi Independence Day thomgi saruk ama oina section thawang lokot poina Impal West Police amasung Impal City Command na all assembly lambi manakta thi humagi thabuk chatakre MJ Avenue thangal kaithel amasung dharmasala dale rambanupa sing verification chathaki masagi satak se yaud ba mioi taragani thoi makhata na mari makhong thidok na city police station nakre Kasam thong irom pukri soba maning lekai dagi pukram bam Monalisa kobi nupi masama sahi anirom gi mamang dagi masagi makhong chauthok pa amadi nai saduna leibdagi
imung manungi phibam phataba ngasi phawba layeng mangam dana leire hari atuba matamda janims ke authority na biyeng sangbiduna imung manungi mateng pangbiu haina phondurukli Haukiba irai numit ki nongalam daida Central Jail Sajuwada leiba inmate masel phunabada Saudi Arabia masani haiba mioi ani gi asiwa haksangi aruba mathau mangam pangthok nanaba ayaba pibinanaba pangal political forum na government ki mari lenaba singda haijakre hari Manipur Press Club the Pangtuk Pawgi Pamamada Forum Giwangangloi MI Khana India gi kasum sangda Saudi masa amatalite kasum sangda Saudi masa sikibasu leite haina India da leiba Saudi gi ambassador na haribu wafam madu achumba oirabasu makoi ani musulmani haiba khangabanina Islamic law gi matungina makoi bu mathau mangam pangthok sage haina Chief Minister Deputy Chief Minister amasung atayatay mari lenaba singda iba cherol piduna hijakre hari Pangan political forum na Makoy aroy ba mathong mangam asi Islamic law gi chanabi matung inna akoy da kusan nabiraga makoy mathong mangam asi pangthok payan biu haidana Manipur sarkar gi mari lenaba singda khangan jakre Hana News ki director Waramba M Samona nation kaya mamal hena leiduna miyam gishel ari madamang hal haina ipaki general secretary organization Prem Kumar Pebam nangasi ipaki office ta pangthok pa permission unabada maral sibu wapam phongdokre Dr Samona forensic science ta sizindanaba high performance liquid chromatography asi lupa lakh kungani thoi khara hena pibadu lupa lakh humragani thoi hena pidur leiram ki haki Dr Samona gi matak CBI amadi vigilance sangduna thigapam thoi haki Masida akhoi palna janim changalaga adumba layudaba malang khutta laygibada madu makhoi ga kanna munaraga makhoi ga khoi khanaba pamde masigi damakta law lairi masi legally tawdaba thabakni adha masida tangai fadana Manipur gi vigilance department amadi tongan ba khoi investigation department shell thung mani lainana investigation tawbibi aba department sing sambi wa habisi pakna laibiri department sing da amadi Manipur state government da masi yam kanna miyang changhanani New Delhi da hayang pangthok kadoriba state core committee ki mifam yaurunaba BJP Manipur Pradesh ki president KS Babanandan singba state core committee ki members sing Delhi ki damgutang sa Impal thadokre khongsak asida T Sauba Dr S Bolbabu S Santikumar Sharma MLA KS Joykishan MLA TS Bishwajit Sarbyaki National President Amit Shahana Sierra Lodun pangthok kadagi mifam asida mathang chahi February ki ahan na chayol da pangthok da yai panariba assembly mifam ki matang da kupna khanaraba yai hari Awano posted ki konungi broad gauge railway line samnana bi khongthang oina kilometer marfu ni pan sangba Dhansri Kohima new broad gauge railway line gi urep yung railway minister Suresh Prabhakar pabukun tamkre Dimapur railway station da pangtho ki botoromadu da Nagaland gi governor PB Acharya railway gi minister of state Rajan Gohen Nagaland gi minister TR Jeliangshu Sarukyaki Sakmaijin arong nomai khong tabalambi phatabna maram oiduna miyam sathok chasin tawbada khudong chadre hari Prime Minister Gram Sarak Yojana gi makhada leiba lambi asi mamang sahida kolas thaba kuidriba lambi ni quality mental tawdabana lambi asi kaiduna kom saduna leire nongju thadadi nga phawba yokpa yabagi thakta leire Sakmaijin tu topasing Union of Development Agency gi makai digi mari lenibas nami yeng changduna lambi asi semjin biu hari Japanese encephalitis ki matang da Sampur ki district hospital ki conference hall da khana nei na ba mifam mangrang pangthokre Thoromadu da health commissioner Pravin Kumar health services ki director Dr Okrami Bomsa family welfare ki director K Razo Sampur ki DC Lunni Thang haukip yauna mari lena ba official singna sarup yaki matau karam na lena asidagi ngakthok kadage amadi kari thabak thorom sing pakat kadage habi ki matang da khupna khana nei na ki Manipur Students Federation Bishnupur District Committee na Moirang Ward number 2 ki Councillor Roma Bala Devi amadi Bishnupur District Malaria Office ko kusam nadana Japanese encephalitis ngathok danaba MSF ko office ta liam na kankal hidak lupthokre saurangna kankal chamrom hidak lupthoki hari Manipur da Forest Department yauna toan malup kaya na ay nga sagi khal karik liba asida kharadang waribasu
कन्ननब पांदम मसिंग यामनब उसारा सिंह थाबगी थबक चथदुना लागली अदुबु उसारा सिंह असि मपुंग फाना येंगसिन बिदबन मपुंग मई फाब ngамदना सिखिब कया यावी अदुबु सुगुनु केंद्र की मनुंग सन मफम सिंदा केंद्र की एमएलए के रंजित ना मियाम गो लोइना लिसमनि तराम दो एमदल लिसमनि तराग मंगा फावद थाखिब उसारा सिंह मपुंग फाना येंगसिनदना हौजिक मपुंग मई फाब हौरे कक्सिंग खुनौ अमदी वांगु ममांग लेकाई लंबी की नाक यत थाखिब उपामी सिंह सिब खर यावख्रबसु महु थाजिंदना हौजिक मपुंग मई फाबद नतना येंगबदसु फजब ओरे मखाताना ngsidigi hona kendra sigi pangal tabi wangu sabal kasing khunau amida te mafum singda mio lising ama henbana nimit humni changna u chara lising manga ga samanga thanana bapandam thamli emile ranjitna u chara thabagi thorom hawdok pagloina na kendra asi chahi manga gi matungda pungsang sangba mapung phaba wana thalaba kendra ma ohina bapandam thamli haki u chara tharabasu yengsin bidrabadi kana bapangoi miyamna u chara thaba matamda mapung mari phadriba phawba yengsin labadi afaba oyani haki प्रजा सेक्शन खुदिंगमंगना उसी थारब मतुंगदा उसी मतम खरदं हिंगनबा सेनबिरगा अखोय उवासी फजना थाननबा होनमिनसी अदु अखोयगी आई सामकी अमदी अखोय डेवलपमेंट कमिटी की अमदी सुगनु केंद्र प्रजा मियाम अखोयगी अपुनबगी वाखलोंदे सही खरगी मनुंगदा सुगनु केंद्र से अखोय यामने ग्रीनरी होयबा अदुगुंबा कंस्टिट्यूएंसी अमा ओइननबा मदुगी पांदमनी July की तांग कुंजनी थोड़ी के कुंजवरी फावबा पुनिया पांगथो की बात ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड पलकर्सन नेशनल चैंपियनशिप दा मेडल फलकलब सामरोसिंग ओपगे थरममंग से मालम तुलहेल उबदो कुंजावले मांग पांगथोखरे सानबबु योखपा पामजबा मालम तुलहेल अवांग लेकाय ने सिंदना पांगथोक थरमदुदा कदागी हानगे एडिशनल चिफ इंजीनियर के मनोरंजन यावना लमदो मदोंगी मियोय क्याना सरयाकी मणिपुर मसासिंग असि सानबगी टॉप टॉप मगुन चेली हाइना मनोरंजन सिंथाकी Mayuri Singna District Administration dagi certificate lokthoknaba hotnabada ain gi wangmot official singna senpham kaya lawe minit tarani gi manungda thong ase sumthoktrabadi amsuna khongjang changsilabani hari imengi mayalo singda pangthokpa pawgi mifam amada general secretary Manjit Charang themna Mayro yamana mahaki mathok taba certificate mari denaba DC ADC singdagi loba chatpada ain gi wangmada senpham kaya lawri OBC certificate lawna hotnabada lupa 3 dagi 7 phawba tingli STS signal lupa samanga dagi tadana tingli lori besan pom singa si ain na yaba whatever receive kaptuna state account changan machangi hiram masada chief secretary na miyeng sangina na khan crack karikumba yeng sin bidrabadi district administration gi mathakta m suna kan khongjang junction bani hari piro do oragadi numit tarani bugi manungda lenga kasina chief secretary da m suna thajariba copy si hack phangbaga lenga kasigi awangba Pampiriba lenga kilu chingba singna hairiba tax illegal singa se khongbaliba official singa matakta action lokhat pinawa chap chawa firap lobio karigumba hairiba amot pasinga se makhata na chatharabadi em suna numit tarani gi matunga surprise drive ama chache bagalina na lamdam se leiba mairoi kunai youths na ha kunai si leiroi pung kuding maka mass agitation nama sangsin nama sem sajare District Hospital Thobalda angang unabada angang leikidabagi matangda imung manunggi miyusingna doctor na section dabadi angang leikidabani habu wafam laibak thibani haina Dr. L Subhas na phongdokre Manipur Press Club pangthopa pawgi mifammoda hawkiba July 30 gi nungthil pung 4 gi minute kolom taba matamda text maning lekai dagi nupi ama ahanba angang oina normal delivery tawduna angang unaki unerba matung angang adu masamo phana normal loki leikidaba angang gi imung manungna Doctor da maral kya thangzilak pasi laibak thibani angang adu gi phibam ningthina yengsilaba matung da imung manung da kushna kibani normal oina poklaba angang ama pung ani rom gi matung da leikidre haibasi delivery toba soiba leitre haiba taklabani masida doctor ga soiba amata leite haiki Nisana kunai da piba sai thenga musung masibu thingbada miyam gi tawdang haiba hiramda kada nupi samaja musung hairangoi thong awang maibam lekai mera paibi lupna sinduna maibam lekai community hall ngarang thorom ama pangthokre thorom aduda kada gi president Wairatan Kumar nupi samaj gi secretary Thoksom Ramani Langthawal gi jira parishad member M Ronald OC and Imos Asu Saryaki Moyedalaiba Bihari Frup Nasindana Siva Mahadevu Kurumzava Bolbam Thorum Liningi Chanaviga Lunan Harau Tayam na Pangthokre More Bazar Daliba Hanuman Mandir Mamang Dagi Kongsat Ama Watha Kundaliba Siva Manditana Chatuna Lai Kurumki Nasigathorum Maduda Moyedalaiba Tai Fruki Muika Asu Saryaki Bharatiya Janata Yuva Morcha ki State Vice President Wadiba Wabgai Mandal ki Councillor Mayang Mamranjitna Wabgai Kendra ki Manung Chandalaiba Wadi Sarapati Lekai Pukri ki Ising Chinganaba Water Pump Set ama Sena Mayai Development Committee Kushinakre
lekai gi miyam na ising awa ba mayok dari basi yeng le pam madu mateng pang kibani makata na miyam gi awara pas sing da su mateng pang gani hari Red Shell Division gi matang da Loktak Brigade ki nore battalion sindna lamtu sengdop gi thorom da ama kangchuk to pang thokre Yaipok Edit High School की campus ता power substation साधन रब मणिपुर की chief minister दा memorandum पिकल लगभग फावा थबक अमत पैखलक तबतगी कोई साउंड रब स्कूल असगी महिरो सिंगना हेडमास्टर ऑफिस अमांगता थोनख्रे मखादा खोंजंग ओइना महिरो अहुमना खुथांग सरा हेनबगी खोंजंग स्कूल गेट जंक्शन ख्रे KSA Lilong Higher Secondary Unit हागदोख्रे थोंगाम सुरेश सोरीबु president अदुगा सुरेन लाइस्टरबु general secretary ओइना हाबख्रे All Manipur Press Association की सही अनी की नौना था पुनः नबा डॉक्टर एल कुमार वो प्रेसिडेंट एल इंद्रलाल वो जनरल सेक्रेटरी वाला खन करे होशिक अमुका ना ब्रेक अवतंग लोमने से Free cardiac ambulance service Sky Hospital की free cardiac ambulance service हाउजरे अदोम न करीगुम्बा थबाक नाबा सोरवन बुवावा अमसुंगान थरपने चिंबलायों सिंह असी लाइरगदी हार्ट अटैक ओइबयाय थिंथदना कॉल तो बिरो अखोई के एम्बुलेंस सर्विस नंबर डी 8415938207 अमुका सोना 8415938207 टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjang gi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungayartaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiyu अमुका ताराम नोक्से National Food Security Act की थबक थरम सिंह पेना दबगी खोंजन कया लेपतना जंक्शन धरगली बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओनाम दा काप फंगंदबगी मतंग द मियाम गी मिफम मा अमसुंग वाकत खोंजन अमा ओनाम द चतख्रे FCS बिष्णुपुर स्कीम मसी सलाक साहन यानिंग दे मियाम गी सेंग मत यारोय काप फंगदना पीखिब सेंग कदाय दगिनो हंगली ओनाम हेमंतन फोंदोपदा ओनाम द एक असगी फंगफम तोकपा काप फंगद्रिबसी ऑफिशियल सिंग मथौ फजन तौदबदगिनी इशु असगी मतंग द बन तौगनी हायना तरमबद निमित हुन्नी अमग मतम थाबग लोइनना DSO बिष्णुपुर ना हारिब मतम असिदा काप फंगद्रिबा असगी असेंग मरम मियाम द खंगंद्रबदी लाक्लिबा सगोस निमित पुंग कुनग मरिगी तिदिम लंबी बन तौगनी हाकी सारा अनिल चाब फंगद सिंग असगी सारा अनिल से तंग होद मतंगा तसिंग तमर सेगा अवम नरी मोर मकते असि का फंगद सिंग से फंगने है फंगद तो है मसिंगदा मियाम की सेवा तो अच्छा नमनोंदा इन सब की बिनों से आइबन नामे खंगद तो असि खंगे मसिंग तो वतन से कोई है आइगे मासी थी भैया एक दस पर से अराय की तो वसिंग की कुछ नहीं याद है कुंभी केंद्र युद्ध कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना इथाई बी लाइखोंग मया लिकाइदा नोमगी ओबा पॉलिटिकल कन्वेंशन न मपांग थोखरे थरमदुदा केंद्र सगी आईएम सगी मिरेप ओकिबे एनिबोबी के बोमसासु सर्वियाकी लोकता की माइ वांखलपना लोकता खुंगमा द खुंदारिबा खुलकया इसिंग न थुमजिन खिबदगी लेफम लेतेदुना निंगथौखोंग खा ममांग लेकाई हाई स्कूल द संजफम लौदुन लेरिबु सिंग बीजेपी बिष्णुपुर मंडल मेंबर सिंगना चेंग हवाई बदी चाना थगना बाते पोलम सिंग मतेंग पांखरे मंडल की प्रेसिडेंट W रंजतना इसिंग कुइना थुमजिलकपदगी लोक लाइहौ खोंगामन सिंग बलेना कया संदुकलिबसिदा गवर्नमेंट ना अना लायंगी थबक पैकेट पिनरबा पुनिंग चिंगशिनकी रिलीफ कैम्प मसिदा हौजिक इमुंग 32 की मियुसिंगना संजफम लौदुन लेरि जिरीबाम की जयम बाबूपुरा हाई स्कूल सेंबी दबदगी माइरू सिंह लारिक तंब फंगनदे हाइना देसाम जिरी लोकल काउंसिल प्रेसिडेंट एल रोमियो न फोंदोखरे जिरी द पांगथोप पाउगिन फुममदा महकना हदक लेन याउना कन्न चोखिब नोंग अदुना स्कूल असगी तिन लोइना होखिबदगी माइरू सिंह लारिक तंब फंगरे हिरमसिंग मतंग द जेडीओ जिरी याउना मरी लेनबो अथॉरिटी दा नसी फावबा सेंबिननबा तक्सन खिबा मियेंग चंगबिद्री अथुबा मतमदा यंगसिनबिदुना माइरू सिंह लारिक तंब याननबा सिंद्रबदी मियाम की खोंजंग चंगसिलगनी हारी Autonomous District Council Surasampurna Council de Thorom Bangulda leba ADC complex ta pangthokre Thorom gi saruk ama oina ADC complex ta u chara camerum thabag loina members na Surasampur gi thoduk ta lekhidaba mi mapan ni mafam da lei su katme kai khumnabo ki Thorom du da ADC chairman Lankhan Paugui te amade tai members sing saruk yaki
Veterinary Department की primary investigator फम की तमक apply तोकी ब candidate सिंगना hayeng August की तांग अनि की नुथिल पुंग मरी मखाई फाव की मनंग दा admit card लौदुना hayeng अमसुंग हंगसित पांगथो के तोरिबा interview दा सर यारने नबा director की चरोला मर खंगलकली ADC Southern Hills की मंगारक सुबताम की सही अमा पुंग फारक पे थोरम को लोनेना नौना खलबा ADC members सिंग ओप की थोरम अमा ADC office कांगपो पी दा पांगथोकरे थोरम मदुदा ADC Southern Hills की chairman Haukula Langsing Vice Chairman Thangzaka Mishao CEO DK Thangboy Su Saruk Yaki Chairman Haukula Langsing na miyang yaipana ki damak ADC Southern Hills ki MDC Singh official amasung Southern Hills ki tongan civil body sing punna thabak tomina na appeal toki Northern Disability Institute Loitang Lekil Thabi Maya Lekai na sponsor togduna Normic over legal awareness program ama Loitang Lekil Thabi da pangthokre hari thoromodu de miu sa mang yang kai hen Saruk Yaki hari Hadang Marak Manipur da toina thokpa thodok ama oina maiba sarga mi phatanaba torum mi haiba sahi Manipurom helba nupa ama lekai miyam na phara police da sinakre police yamna thi umma ki thabak chatabada ariba matam gi meitei puya amasung toke geko ani maiba adugi mayum dagi phagatle thodok sida chenariba mioi asigi maming ningthauzam kunjo tera khongsang bi maning lekai dagini lekai miyam na phongdorpada kunjo na yumthang na leiba imung amagi chakpal da नौना सिवा अंगांगी खुनिंग थाउ फटलगा फुमलंबदगी फागत खिबनि हारि ममांगदसु येरुम लंगसिलक पथोदो यावना तै थोदो क्या लैख्रे खोय साउनरबे मियामना माकी मयु मै थागे तौबदा मोइरांग पुलिस अमदी जिला परिषद की मेंबर न मतम चाना थिंगोकी जिला परिषद मेंबर मतुम बिरचंद्रना कुंजोगी मथक्ता पुलिस न थिगतुना आइन योग मतिक चावा चराक पिबियु माकी मथक्ता मियामना करी तौसिगे हाइबदु खनरगा पुन्ना पांगतोक मिनेन मोहन मिनसे हाइकी मोरांगी ओसिना हिरमसगी मतंग द कुपना थिजलगा करी एक्शन लोखत याबगे हाइबदु येंगसंगनी फागलिबत तोके गेको असिना Forest Department da sinargani ariba layak singa sina mari lenaba department da sinana thorang tawgani haki hausit makata na sanabi paulo bisi sanabi pau pujani All Jiribam Sports Association of Sinduna Traum Suba Sandam Inungan B Memorial Mini Boys Under 13 Football Tournament Team Nipana Saru Yaduna City Jiribam Government Higher Secondary School Ground Hokre Otopaki Torumda Jiribam Municipal Council ki Vice Chairman K. Birakumar All Jiribam Sports Association ki Vice President Maniton Amasung Suez Brian Saru Yaki Nasi Sanakiba Ahoba Match ta LFC Nungweizang amadi NYC Namdailong goal chanadunu draw sakre hayeng Kuki FC amasung Inlon Club sanagani All Manipur Kang Association sinduna ani suba wahangmam Gulamzat Singh amasung Samadevi Ningsing Kang tournament pangthok lagani hari Impal East District Bodybuilding and Fitness Association sinduna Impal East District ki bodybuilders singi awareness thromama Puthiba Community Hall Khuraida pangthok lagani Fencing Association of India ki miyeng makhada mamang thagi tang kungani thoidagi kungamari phawba Maharashtra ki Nasik ta pangthoki ba tare suba mini National Fencing Championship ta saruk yaruba madi medal lawraba fencer sing Manipur Fencing Association sinduna Kumala Park Sports Complex ki Manipur Olympic Association ki conference hall pangthokre Thomas da Manipur Fencing Association ki President T.S. Joy Kumar Association asigi Secretary W. Ranjit Vice President Pritam Kumar Joint Secretary A. Deepak amadi Senior Coach Singh saruk yaki Championship aduda Manipur na gold tara silver mari bronze ama logduna overall champion oiki saruk yaruba amadi medal lawraba singda cham makudol coach sing pidana pungning thagotki Thasgi tang manga da Brazil da pangthok dorbe duyo Olympic Games da saruk yagadaba Manipur yi Olympian sing bu yak mangol pibigi tharum amanga sei Kumalapa Hockey Stadium da pangthokre Game Racing Hockey Masana da Pukrambam Susila Toksom Anuradha Kothazat amadi Chinglen Shana Yauri Archery da Laisram Bombela amadi Rating da Saikom Mira Baina Saruk Yari Manipur Hockey ki official amadi Hockey Sadaru Singna yak mangol pibigi tharum da saruk yaki Tharum mari lena Hockey Manipur ki President Olympian ke SS Thoibana Olympic Games asida saruk yariba Manipur ki Sadaru Singna medal lawrupo oirasanu haiki Amurumda Nupigi Hockey ki captain Oriba Susila ki apokpa Sam Sundarna Susila na mamangi World Championship ta captain oidana medal lawrakre handaki Rio Olympic tasu captain oidana phajaba performance pidana medal lawrna bohanaga dabani haina pungning thawaki
लाली बोगस की मंगा दगी होगदोरी रियो ओलंपिक्स गेम्स द सौ यागदोरी मणिपुर के सानरो सिंह आर्चर लाइसम बोम्बेला टीम कैप्टन पुखरबम सुशीला अमदी थोक्सोम अनुराधा नुपागी हॉकी दा केएस कोथाजर अमसुंग चिंगलेन सना वेल विटर साइकोम मीराबाईना मेडल अमम लौरक्तुना भारत अमसुंग मणिपुर की मिंगचत पुरकपा ओइरसनु हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न फोंदोरकली लोनना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट टियन हाउकिम नसु सानरोसिंग असि माई पाकपा ओइरसनु हाइना मंगोल पिरकली हेलोक पार्टी द लेबा श्री श्री रामादोप अमसुंग हेलोक मया लेकाइदा स्कूल ग्राउंड दा पतंजलि योगा समिति मणिपुर न योगा सेंटर अमा हांगदोखरे तोरमदुदा पतंजलि योगा समिति मणिपुर के एमसीबी नो यावना मरी लेनबा मियो क्याना सब याकी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना तरुक सुबा सुपर डिवीजन मजाबी कबुई मेमोरियल अमसुंग अहुमलक सुबा आइस पिसक मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग अगस्त की तांग तरा तरुक तगी मिनी स्टेडियम बिष्णुपुर हौरगनी एफिलिएट तौर एसोसिएशन सिंह अगस्त तरा फाउगी मनुंग फॉर्म पिसलक यागनी है हौजु मखाताना सानबगी पाव बोयाई निंथौजमदगी फंगबिगनी मणिपुर की तोंगन तोंगन बा मफम सिंगदा सानखिबा सिंगी मखाताबा पावदा वुमेन्स फुटबॉल क्रिप्सा नावरेम थोंगी मचिन तुंखलकलिबी इंटरनेशनल फुटबॉलर रतन बला की हैट्रिक ना मतम अमगी इंडिया टीम की कैप्टन लोयरम्बी बेम याव टीम मणिपुर पुलिस पु गोल मरी सिनोदा यामना लाक्सना माइथीबा पीखरे भारत इंटरनेशनल की थाकता अफबा नुपी फुटबॉल सानरुई सिंह पुथोकनबगी पांडमदा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ना तोंगा तोंगनबा लीग टूर्नामेंट सिंह पांगथोकतुना लागली मसीगी सरुक अमा ओइना फेडरेशन असिगी मियंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ना सिंधुना था असिगी तांग कुनिथोइदगी टीम मंगा ना सरुक यादुना खुमन लंपाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड चथरिबा वुमेन्स नेशनल लीग प्री क्वालिफाइंग राउंड की ngasi सानखिबा मैचदा क्रिप्सा नावरेम थोंगना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब को माइथीबा पीखरे क्रिप्सा नावरेम थोंगी माई पाकपगी गोल सिंगदु एन रतन बलाना मैच की तारा मरी सुबा निफु निपान सुबा मरी अपीबा मतम की अहापा मिनिट मरीदा गोल अहुम चनखी अतोपा गोल अदुना दांगमई ग्रेसना मैच की यांखै निपाल सुबा मिनिट चंदुना मैच असी माई पाखिबनी मैच असिदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की सानरोई ए रोमीदा सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी लीग असिगी ngasi सानखिबा अतोपा मैच अमदा YWC लंगथवालना NYTIC ओक्रम चुटेकपु गोल अहुम अनिदा माइथीबा पीखरे YWC लंगथवालगी माइपाकपगी गोल सिंगदु S रिनारोइना मैच की कुनिपाल सुबमरी हुमफुम दैसुबा मिनिटा गोल अनि चनखी अतोपा गोल अदुना CIS बसंतीना मैच की निफुमरी सुबा मिनिटा चंदुना माइपाखिबनी माइथी होरबा NYTIC ओक्रम चुटेकी गोल अनि अदुना एल सनाथोय अमदी आइस रंजिताना मैच की कुंथ्रानिथोय सुबा अमदी हुमफुत्रा मंगा सुबा मिनिटा चनखी मैच असिदसु NYTIC ओक्रम चुटेकी सानरोय टी अबेदा सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी सथरिबन लीग असिगी मथंगी मैच थासिगी तांग अहुंगी नुंथिल पुंग अमा मखाई ताबदा अहानबा मैच ओइना ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखई अमदी क्रिप्सा नावरेम थोंगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग अहुम मखाई ताबदा NYTIC ओक्रम चुटेक अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब का सानगनी सथरिबन लीग असिगी अहानबा राउंड लोइबदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब क्रिप्सा नावरेम थोंग अमदी ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखई पॉइंट मापन मापन फंगदुना अहानबानी सुबा अमदी अहुम सुबा पोजीशन दा लेरी सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल स्टेट इंटर स्कूल सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट की सही तरामरी मखागी नुपा मसा की फाइनल दा सोरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की महूर सिंधुन सानरिबा टीम न्यू लंका जेबी स्कूल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की महूर सिलेबा पिंजाबती हाई स्कूल सदंखोका अमदी सही 33 मखागी नुपा मसा की फाइनल दना उखुल डिस्ट्रिक्ट की उखुल हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की नीलमणि इंग्लिश स्कूल मयांग इम्फाल गा सानरगनी डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ना सिंधुना था सिगी तांग निपाल दगी खुमन लंपाक मेन स्टेडियम प्रैक्टिस फील्ड अमदी आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड दा डिस्ट्रिक्ट निपाल अमदी सब डिवीजन अनि ना सरुक यादुना चथरिबा सही तरामरी मखागी नुपा मसागी इंटर स्कूल सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच दा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पु पेनाल्टी दा गोल मंगा मरी दा माइथी बिदुना फाइनल संखिबनी अनि सुबह सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा सोरचानपुर डिस्ट्रिक्ट ना कांगकुपी सब डिवीजन बु पेनाल्टी दा गोल तरुक मंगा दा माइथीबा पिदुना फाइनल संख्रे
अमरोमदा सही 13 मखागी नुपा मसागी ngasi sanakhiba ahanba semi final match da Imphal West District represent tawriba Nilamani English School mayang Imphal na Bisnupur District represent tawriba Loyalam Public School bu goal ahum anida maithibu piduna final sangkhibani ani suba semi final match ki sanakhiba Ukhul District na Imphal East District bu goal ani amada maithibu pikhre hayeng tournament asigi aroiba match sing sanaragani Kang Manipur Kang Association Sinduna Kaishamthong Elangbam Laikai gi Khabam Lakwa Mandopta Tha Sigi Tang Kunma Paldagi Sathariba Humphuma Thoi Suba Sarsor San Singh KCSI CBE Memorial League Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakhiba match sa Ya School Kang Khutna Singjamai Kang Khutpu Panjil Tara Tarukta Maithiba Pikhre Hayeng Gopal Dev Kang Khut Ya School amadi Hok Kang Khut Wabgai ga sanagani Kaching Football District Sports Association Kaching na sinduna Association na sigi playground da team nipa na saru yaduna tha sigi tang kunmari digi Dr. T.S. Ojit amadi KK Trust Kaching na sponsor tawduna sathariba Taramanga suba KSH Laihau Devi Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da SWC Kairakna KPSC Kaching bu goal ani amada maithiba pikre SWC Kairaki Mai Papogi goal ani du Bangkim amadi edition na sanki KPS Kachingi amata ngarba goal duna Sanjip Kumar na sankibani tournament asigi ani suba match ki sanakhibada Shao Kaching na SWC Waikhongbu goal ani sinoda maithiba pikre Shao Kachingi Mai Papogi goal ani du Ganesyam amadi henbana sankibani Sathariba tournament asigi hayeng first division ki match waina ahanba match ta KMSWC Kairak amadi YWU Kachinga sanagani ani suba match ta UCC Kaching amadi KFC Kachinga sanagani Hozur makatana ngasi nongmagi oikiba inga sagi pau amuk lobise ICAR Lamphel Patagi Phangba Pauda Ngasigi Khwaidagi Sakhiba degree Celsius Kuntra Dasmik Ahum Khwaidagi Ingba degree Celsius Kunmathui Dasmik Ahum Ukshita Yauba Isin Manil Gisang Ayukta Sada Barikutaret Nuktilda Sada Humpumatwai Oiki Ngasigi Nong Sukiba Gisang Taramatwai Dasmik Taruk Millimeter ni Bawa pamu kana pizari Sajwa Jail da bandi hum sikhba ki thodok Imphal East ki Additional Usingment Inquiry Committee amane thijil lagani Manipur da Helum Park ani sadana ba Bharat Sarkar na yaba pirakle haina Industry Minister Govindas Konthongzam na phongdoragli amadi World Breastfeeding Week ke thoram ngasidagi Manipur ki mafam kaya da hokre ISTV ki pawmi mukabir sing amuk kana kana loya